Mu rwego rwo gukora ubucuruzi bujyanye n'iterambere, abacuruzi bo mu Rwanda barashishikarizwa gukoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi rizajya ribafasha kohereza ibicuruzwa byabo hanze y'igihugu batarenze gukora ingendo ndetse no gutanga amafaranga yabo. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda François Kanimba yavuze ko uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga buzafasha abacuruzi kumenyekanisha ibicuruzwa byabo mu buryo bwihuse batiriwe bakora ingendo, kandi ukaba washobora gukora ubucuruzi ku isi hose. Ubungu mubona yuko byajyaga bihenda cyane kugira ngo ushobore kujya gushaka isoko muri Kenya, Dubai, mu Burayi, muri Amerika. Akenshi byajyaga bigusaba kujyayo ugatanga amafaranga menshi, rimwe na rimwe ntugire n'icyo ukurayo. Ariko ubu ngubu uburyo bushya twaganiriyeho mu Cyongereza bwitwa e-commerce, uvuga ngo abantu bazajya mu by'ukuri bamurika ibintu byabo biciye mu ikoranabuhanga, aho uri hose ubirebe, ushobore kuba wanaganira n'ubicuruza. Ku ruhande rw'abacuruzi bavuga ko uburyo babona butaboroheye ngo kuko ku bijyanye n'ubuziranenge bw'ibicuruzwa bisohoka mu Rwanda bijya mu mahanga bikiri ikibazo. Janet Nkubana ushinzwe ubucuruzi n'amasoko muri Gahaya Links yavuze ko bimwe mu bibazo bafite ari ikijyanye n'ubuziranenge bw'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga, ngo kuko buri gihugu usanga gifite ubuziranenge bw'ibicuruzwa by'iwabo. Haracyarimwo ibibazo byinshi cyane cyane nko kohereza ibintu hanze birahenze. Icya kabiri, iyo ari amasoko matoya aho ubika ibintu byawe kugira ngo uhe amasoko menshi. Ikindi cya gatatu ni ikintu cyerekeranye n'ubuziranenge, kubera yuko ubuziranenge bw'u Rwanda iyo utwaye ibintu hanze bagendera ku buziranenge bw'iwabo. Si ubwa mbere iyi gahunda yo gukoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi itangiye ku mugabane wa Afurika, ngo kuko no mu gihugu cya Maroc aribwo buryo abacuruzi bakoresha. U Rwanda rukaba rwizeye ko ubu buryo buzatanga umusaruro ushimishije. Diane Nahimana, Clouds TV.